Centar za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je u kasarni Travnik upriličio ceremoniju povodom završetka osnovne oficirske i osnovne podoficirske obuke. Brigadir Toni Mišić, komandant Komande za obuku i doktrinu, pozdravio je prisutne i zahvalio se svima na današnjem dolasku, te kazao kako je današnja ceremonija posvećena polaznicima i polaznicama 15. generacije osnovne podoficirske obuke i 11. generacije osnovne oficirske obuke. Na početku svog obraćanja želim prvo da istaknem sami doprinos Središta profesionalnog razvoja koje je do sada obučilo 893 novih mladih dočasnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te 507 novih mladih časnika, od čega je bilo više od 10% pripadnica ženskog spola, uvažavajući rodnu ravnopravnost. Trenutno u stroju ispred nas stoji rame uz rame 107 dočasnika, od čega je 6 pripadnica ženskog spola i 91 časnik, a od toga 14 pripadnica. Temeljna dočasnička obuka i temeljna časnička obuka za vas je bila najzahtjevnija institucionalna karijerna obuka s kojom ste se susreli do sada u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Jednu ste završili u središtu temeljne obuke u Pazariću kada ste ispunili jedan od kriterija za prijem Oružanih snaga u Oružane snage Bosne i Hercegovine, a druga završava danas ovdje u središtu profesionalnog razvoja gdje postajete dočasnice i dočasnici, odnosno časnice i časnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Od danas vaša uloga Oružanih snaga dobija više na značaj. Kada dođete na vaše nove dužnosti, više nećete biti samo vođeni, već ćete biti i vođe. Zapamtite da je najznačajniji resurs u vojsci uvijek bio čovjek, tako da će vaš najveći izazov biti odgovornost i vođenje pripadnika koji vam budu dodijeljeni. Moj savjet svima vama je da prvenstveno ostanete ljudi i da se prema podređenima ponašate onako kako bi željeli da se vaši nadređeni ponašaju prema vama.